Ake nginibingelele bafethu nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu le isi-Update TV. Ngithi mangabe uqala kwakhona la khangabe uselenza iphutha akuqinisekisa ukuthi uyakwenza okulungile ulicindezele ibutton lelibuvu elibhalwe subscribe uphinde upress nayo ibheli kanye naleyo like button kanjani ke bafethu yimini wakho ngizokunikeza zona zimnandi kakhulu ngaphandle kokuchitha isikhathi senu ngingene kulona ngqo engiliphethe namhlanje bafethu. Ukhuzani lapha ukhale ngomona ukhona la endimeni kaMaskandi bafethu ukhale ngokuthi abantu banomona ngalendlela ukuthi uzogcina ungasakwazi ngisho ukuthuthukisa ikhono lomuntu ngisho ulibona ukuthi liza kahle bafethu. So lokhu kuveze ngesikhathi ke Tusa lapha no DJ Tira bafethu ezinkundleni zokuxhumana emapage akhe emtusa njengomunye wabantu abanamagalelo amakhulu bafethu emculeni wonke nje jikelele ukuthuthukisa amakhono abantu emncoma ukuthi ke usebasizile kakhulu abantu abaningi bafethu ukuthuthukisa amakhono abo nokubaveza nje ebantwini bephelele. Kodwa ke ukhala ngokuthi lokho akwenzeki la kuMaskandi ngeza sokuthi uthi uyamthatha umuntu umsondeze eduze kufika abantu bezoxova kuloyo muntu loyo bafike bekukhuluma kabi bethi ufuna ukudla amandla akhe bafethu. Akazange kufihla ke lokho ulivezile igama likaNgizwe Mchunu njengomunye wabantu kamveze ehamba phambili bafethu ukuthi ke uyena oxovayo uthi uthatha umuntu umsondeze eduze icingwane ke lihambe liyoxova kuyena bafethu lithi ufuna ukudla amandla akhe bafethu. Bekhala ngakho ukuthi lezi zinto ke ezenziwa uDJ Tira ngeke sizibone zenzeka la kuMaskandi ngaleso sizathu sokuthi ke abantu banomona uthi uyamsiza umuntu kufika abaseceleni bezokhuluma kabi ngawe uzugcine sowuhoqa bafethu ungasenzi lutho ungasamsiza umuntu bafethu. So lento esiyibone yenzeka ngale bafethu koma house koma hip hop kuphi nakupho kusho kona ukuthi sekude ukuthi siyibone la kuMaskandi mangabe kusekhona abantu bafethu abenza ngalendlela kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi inephuzu elibalekile kakhulu lensizwe kaMpungose bafethu. Kodwa ke ngifisa ukuzwa mina kuwena ukuthi ngabe wona ulithola kanjani loludaba ulizwa kanjani bafethu. Khona comment section lapha ngenzathu ungafika ushiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya kwami kosungu ngigqopha khona la ngithi ayiphinde ibonane.